kuna umundi wakaratu tuithia watu inanisia maundu makwanetie ni ma aindi wilikana nesaki kana kwina mawaliku manzebe na maetete ukuna munene na indi muthonyani wa umundi twenda kwamba umananzie mwetu tona kukitana na mawaliku kana tukimanesia kuikalana namo na indi ni kindu chetwa agroforestry balatu tona ubulania mimea na miti miundani kwito no yethia mawithu lukasune maseuva na nitwaendeana ni ma na itona kukwata liua kuyana tukakwata miti undu umwe na kuangalanga ukwati witu twina mweni witu na indi ngwenda kuiwa mokulyo maku kana mawoni maku yulu wa kilungitu na utumie kuislaili tukenda imwe itano ambia na ndeto Mutongo TV ingina ulikendeni wa page tu ya Facebook ila ni Mutongo TV kana ndeni wa channel kito cha YouTube kala ni Mutongo TV /FM official na huitu nengelelya woni waku kana kuli yaku na nengwethi wa ndi kunikela atuende yete ni kana mtaalamu witu wa weni abikie na osungia ikulo yaku kiokoni cha omonde nye nitawa Robert Mutuko na indi kanida che mweni witu wa mukiti hata tulilikani masitano ndo mweni muno na we mweni kumaba karibu na asante Robert kwa masito nitawa Charles Mawea numete mwa South Ward elaye katika sub county ya Masako Machakos County nidhetu ni mwimi monini kaameta small scale farmers okwe windayasa palane maasindo siki badhukanio ngaima ona muinini tamboi siayeia malondu ngaima nguku na ngaima mbuku pamwe na mabata otau ni omubandi wa mbamete palani ni banda miti ya forest trees ilani ya miti ya kawaida ya kithio ngabanda miti ya matunda na ngabanda mboka siki badhukanio sia kienyeji na mboka taisi ya kimonde mboka sia kienyeji tambao terere managu nyonyi isi nduluo sia kunde na sukuma o spinach na mboka ingi siki badhukanio wise idhi ya netwa pikia ngawaya kupikia kubeku kusubia mawidhu lukomaito otau no nipanda mitidi kipathukanio ila ni sawa nindo na ni kwatia nituwende ya kunena nikanatumane mitino ye sawa nindo na maliwama sawa nindo nemepa tuyeka nema ya ambulanio. Asante sana Charles na karibu nikanawe itwani na nyana twenda ambao mana tuyambia twenda ambao mana agroforest ila ndo ingemewe mumona atwa ubandi wa miti ila tiasi ya agroforest twinene ya chau na asante Robert kwekule yu nima ya agroforestry timba meteyoka yetawa nima ya mbulanio kwa kikamba palatu idhatu bulanitie siendo siye badhukanio chambe tamuimi nundu nitusubia mawithe lukomaito esuni banda wa miti na miti ni mithemba yonthe pe miti ya matunda na pe miti ya kithio na pe miti ingi itumia wata withio wa indo otauwe opo pedha obandi wa nekila enenga wa indo na wasirota kuma maleboni maitu ila tuenza lebu nitutwika na ubando na sindo takitoethia kuu isusitha osio katika nimesu ya mbulanio na indi bayo mbaliu olale wa kawaida tuketha kana tuwe maame ndani kwitu ukethia ni watu nenga baita na pia kubulania indo sieke badhukanio oila sietha wa ng'ombe mbambu imba malondu mbanguku isusiombe siabulanwa na yo sieta bisa olawago wa agroforestry lakini timba mitiyo kanondo yetwa forestry tikona tamba mitiyo aye nisindo siki badhukanio toyeka kwa myanemya nemaka na elatweta kwa kisungu diversification ukesaidia ndwelekele mulengomwe niwe nengalikwe na kimondu kiedana thina we kwa kila kingi asante Aili Charles ni chao kila chatumia wenda kwambisha ni manya ya agroforestry kana ya mbulanio asante kitumi chakwa cha kuanzisha nema ya mbulanio umunde twasisya kwina mwaluku maingi muno manzebe etwita climate change kwa kisungu na mbua yithitwe onayo itaendete undu tunetha twetele mbua ibindate ne tuketha twisi kume bindena kubike binda yingi mbua la twetele ni ebindena lakini umunde muimi eukaka banda na mbua nditilika olali wake otekete hata utabikie pandu ba utilwa nembua une choke tuminosie ebusoje ya agroforestry wasisya mbamete yethene ya matunda yethene ya oya kithekane yetita forestries kana oedio
isu sienda sienda mbua mbingi kwa ola se wani mbua nini sienda osiende na kuyana nondo kiwila cha kusha mudangane meyeda yendeo na kuosa na kutuma mote wito weyana kana kito yana kila kingi nini dhane isikani nosie ibuso yu nondo wasisia mbueno yeda yenini maliu ama kawaida tobanda tambemba na mboso uka ukethia ebinda ingi ikeo tila tambemba ikeo tila kabinda kwenda umya mwendu kabinda ya umya tubyo kuundu saidi ya mbemba esundi unenga ulalato ka ilangetha ngelelawo ukwenda ila ya ilete kuuni choke tumi na amisie nema ino na ongela sindu ingi siki bathokana wese idhia ila netha nebinda ya unyivu ngaliko imwe ninesi ngalikwe yenge ndiko saa na nona akwata na ninetha nina kwata lato kuma mondane wakwa kuyanana na ngetha ilangu kwata yithe no ya matunda yithe no ya indo kwa wese idhia ona liwongi waema ningwitha ndono kwata kindu na kingi twasisya nimeno ninongelete mboka mboka mbingela twisa ya matu ekuya omwayumwe kuwo kwetha na mbuo nini no kawithie mboka esu no ya kanesa na ne yabe na nesa na wakio mabuwa la mailite ne kuya na nesa no yetha ngetha asante na ndi tuenda kuelewa agroforest nesa kwa tuelesie yo ithukuma ata na hiyo nabata mwa kwa muhimu agroforestry ni nzio na ni nzio muno ya nima otondo me ninasya mwimi etha ametie kanyeta mwimi nina ametie nima yakwa ukesaithia ndietele ukwati wakwa kuma mubiani umwe ka kuma nziani imwe na ila tuoka twabulania sindu icio nde wisaithia kila kindu chonde tani mwimi kina faida ila na banda miti yekibathukanio oya kithekani ina ya matunda chambe bela twita economic empowerment ka bela tongo kwata kuma baun ila matunda amasya nungu kwata mbesa na ningu kwata liu chambe ni ambao kwata liu ila uitwa tumeta food security nina ambao kwata liu na be ila twita surplus na dhanda tona kuya liu wonde ningu twa soko wese idia nina kwata mbesa bengi be twita climate mitigation miti ino yuka na mosio mayo nundu ila yakwa yatedesya kuseobya nzebe itwita carbon sequestration ukesaithia ne thesya nzebe mitino ne kosa carbon no yesaithia mawethi luluko maitu ne mailite ingi nuka wisaithia ketha ni itwita erosion na muno yutusisya ibindani kuna uyombua mbingi chumwa kithelile na mambio chumwa ki ngaliko tasia isi kwitwa Elgeyo Marakwet netwonie kwitwa landslides ku ila mwemi wabanda miti chambe muthanga ni witha wakwa twaba mwe ni lami kundu saithia mawiri lukomaitu ni metha mema sio na muthanga witu wekua yeta wa soil erosion na witha we mulumu ingi ila kwetha nela yeta wa forest cover miti ya mina kuthunga we saithia ila kuimbua nene ka ila mbua yukite na maloboto maingi ila yoka yamba kuna matumamiti ku ila yeta wa splash erosion kana raindrop erosion ndo saidi ya nea siwa ila intensity ka ila speed iloboto yukite ayo ne ya limiti ku yedio baluka ndinesa eteko kile modanga kila kingi usio wa mitino ila yeta matu niuka ukethia nea matua ila moa na muno alamena nitrogen matua ila moa ne matuika bo na bo ni wotutunga inge mondani yekela decomposition na decomposition ni wukawithie muthanga ni wa ila ni wetha we mubuthu nesa na wina ono ulawalite na kila kingi tio kusia kisebe kuhu kesaithia ila na banda mitino ukesaithia ila kwetha na kisebe kingi kiutani kingi yact ta windbreakers kuhu yamba ukamiti isiyeye kisebe kingi wisaithia inomba yala yukua ona kila ubandete ka kila mbandete ta mwemi kiyoku na kisebe kingi aya pio miti ingi wisaithia miti ino ningukwata withio waindo miti ta lukena pia mutungi wita wa uida sindo itae
tuoka kwa kitani kisawa nindo nesa muno na kitha na protein yulu matumacho me protein yulu kwanza tanduama kama waka bando me itaisi yake mawidhi lulukone make ombingilone siake na aise ya usuni wedio musio muno waindo ona alama ide itimboku nesiesa itae nesa muno tuasisa pe metingireta wa Kaliandra usuni wa fodder trees ukethia usuni wedio waindo kwa ile kwetu agroforestry yeda akwamya na kupanda sindu mbingi sieki bathukanio na endi timba liu ilana amya ni mani yakwa liu ningukwata liu iki bathukanio ketha nomba mboso nomba mbemba nitumite nema yake mundi mbamboka na wisaidia sindu isi onde sinelagitawa symbiotic relationship ka sio siene niteda na beilagitawa interdependence ketha mindo yi nisianenga bo na atwa mondane ilana ketha liu wakwa makusasu na atunga igichao na atunga mondani na amwe ndinenga chao ndinenga indo ndo isaidia ni liu tamba mbembe lata ketha mbemba tabu mboso usuwo onde noidia wa indo ilana ya mete yakwa nuka withie nina nenga indo imwe nisiaya na ilengi ninatumio maondo niange asante na indi chaso warka kana no bandi itemeti kwa bandi itemeti muthemba weba na pengine nikiwasa kuiye meteso no sio Robert nimbandite meti yekebathukanio na otondo ni nasia pe meti yakithekane na be muti umundi common muno mesine kwitu weta wa mubulia kana gravelia usuni mutumwe nimejete na ukani bandete musi bombinge lone around nundu ilaweta matumago matwasume nitrogen yeje ulumono na nimbanda amboka na nimbanda metunda ila matwamo kamoa nuka ukethia ni matwika bu na matwika bu nino kaingi natungia mondani na nabulania nabu ulawa indo nekana nikie mondani kila kingi mbandite miti ya matunda miti yeke bathukanio nimbandite maembe nimbandite isungwa ngabanda apple ngabanda yalu ngabanda mayo ngabanda avocado na muno numite ngaliko ya mua avocado nisikwika nesa muno na wasisia mitino yo onde chambe ni nene liu chakeli ni ukwati ila netha na surplus nino kange kata ngata ngathosia ngakwato mbesa kila kingi chabata nikusiyo mawitho luluko maitu ukesaithia be ilagita wa aesthetic value wanake wa bandu kana beauty ukesaithia bandu bau ni bana kaba na tiso ya kenduketa microclimate ukesaithia ona uo kwaku ne badithua na ne badithia na nugo yenda kwekalabo nundu ensebe yabo nenzio nundu wa meti la yebo kingi kisio cha kwamya meti onetha ni ya matunda nitwailite kumana meti kibathukanio esia mabinda kibathukanio ma mwakane kwa ube metunda withia mwai wa mbe yena matunda mwai wa keli mwai wa katatu muti wina matunda twibika mwai wa kana wa katano kiongiwe na matunda kwa hiyo ukethia paisua ukasya musio waku wi matunda anabe matunda amwe utaketha na ibinda yakwa cia kwi matunda ta mababai ona kilebinda abe matunda ngimetwa matunda amanda kama tree tomato izu sieda kilebinda omundu bandite iwa ikiwa batakiona kalu kitha kilebinda kwa hiyo ukethia paisua ukasya kwa ndina chao ndina kendo ne kaonela pesiana sio na kendo sio ma na siidi kutwa kwene nondo kwa kunobandete na sindu isio onde sievo asi abinga skuli ibungane yeya yasandoika na wasiwasi ketumi nondo medio kabumedio yikatunda sio kwako ya na tutanamba umabaum kingi nondo wa aimi kutetheka nini thana kibuyeyo kana ibuyo cia meti na nikana twithe ni twailia mawithi luluko maitu miti yonthe ila ni bandite nini thana yo kibuyone ukesaithia mwimi o kaba uka mundu lo kwenda etunda no atome kukwata bau o kwatho wo mwianeu ngusu nikana withie mawithi luluko maitu ithionthe ni twamailia asante na ndi se wika hata kuikithia kana miti hii ni ekalania pamwe na mimea ite compete space kana kuya nutrients bola webo ye muhimya ile tekwikara ni kana okethia sindu hii you compete nondo iwe saa kwewa miti hii mondane ni mbebe isie ni wakwa na sandi
Twita nima ya mbulanio otondo ni naelesi hapa u etinanga yida ekuete sindu mbinge chambe ila tubanda mite yitu bekila twita spacing proper spacing ukesaithia mite ya kundu na banda ye mithungu muno yina mwana ta kawaida mite mingi tubanda itianite kwa mita 3 na wethia muti umwe umite mita 3 kuthiulonge ni wethi abupe ona nzebe na bena cheni sua no yitone kulika direct na nzebe no yitone kulika direct kila kingi ni kana miti ndikeso thunga muno wisethia ni kuisania nitusea ukesaithia ona muti undu naika wathungia bandi no wa mbatanja ila tita level ya canopy ukesaithia miti yitu tuibanda pe miti mwe tona ida yemiasa muno pe ingitu tona kwitha ye bandi tanimbandi te ikandania na ikandania ni muti unene ba muno na pakube nacio pe isungwa mbandi te na epo ku ila ne ukienethia mitino ni yendo thunga ikandania cia kwa nethetwe ndisia ebinda kwebinda ondu mbonge ciumite nambatetie ku undu isaithia yu canopy ka ola uthungua mutio wiba yolo oibandi motiete mwana na metengi mekube taisungwa na cioka kwetha sieva andi epo timete menene sieva andi kundu isaithia paike mwe kiuthenia kila kingi na kila kingi ucio wa metino oila twa mithunjeu katikati wa metino no kumbandite mboka ketumi niki ila mboka eno na banda nayo ila kwa sua yingi metini etaemune ukesaithia sua yingi muno deyo bebia bambandite mboka na kinge yikumya muthanga nukwithia tela kwembua oila na nyidia kimeucha kwa kiyuthi muno na chao na sua kwa kila kibo ni proper spacing ka kwa kutia mwana ola wailete na kila kingi ona muti we muima ni wenda abo kwa ni niende yao kwikia bu ebinda kwebinda obula na umya mondane naumia makusala naumia mondani moa ngoka ngekia ku iendeni ninze obetie iende ukesaithia ima mutibalawe bena kindu kilio kalimaka kateka liku kende ngaumio muthanga elana ndaiki abo ngekia abo wakwa bo elana nyidia ndo isaithia ne yakusia na la competition ya nutrients ndivo kila kimwe kia neu kwa huyo twailete kwitha tiikia muti mpuona we muimunondo twasia wamino kwata na wona wekimea no teyekana nawo ningwenda kukulia ikulio atumia ni maisa maisa aneke ndo nimeanza na nimeenda leu mwene ku ona meti ondo yende na ukwa yeyo kamana ka ilawa mebandie otondo tu yana hate siana ne twaisa na atumio no mundi no meka ata no maisa ku ona yo meti yitu niyenda okwiki wabu na kiwu ondo yanete ondo ikwete nundo ondo wasobea unenga muti leu ka muthanga leu nikanana guo kunenge kilo kwenda kuma balawe asante asante na ndi ni wantu elesia kana miti kwisila miti na wimio wa mbulanio no winzinza na ni wanene ayolo wa kukua kwa muthanga takila kukula tukusi kwa Elgeyo Marakwet kutumia ndwa ingi matiwani thayo kwa tuelesie yo bandi wa miti utona kusia data soil erosion kana kuomboka kwa muthanga na twalikande ni wa climate change yo miti tona urutethesia ata nundu cio muno twasisia ngelekania su twetu na weta ya Elgeyo Marakwet twasisia visa imwe ila tukuona wa nando maye makoya siemane makwete mete kama atemie mete wesaithia kukoka kiutani ka muthanga ukathingitha oba nini wina kendo ketuikete kwa muthanga usuwika nitakutembuka wiko tembuka no yiteka kwa ila twabanda mete yitu chambe metino ni kwata kwisila meine kwayo nitethesia muthanga kwitha ukwatene na webandu bamwe kwa ukethionela kwa thingitha muthanga wina tumbuthe kamituki miti ni lulumeile muthango na ni wetha ukwatanite ka uketha we compact cha keli ila wethia mbua ni theete kwa lamenzite malebo na makabanda kindu takitwethia ila twita soil bands makabanda kindu takitwethia ila mbua yaua yoka kwithia pando pekwatile
speed ya kiwu ni kata ni yoleka kwa kiwu kiwu kiamba otumana na kiamba kutulia kundu isaithia ila speed kiendete ayoka undu kiendete kwa mituki ne chao la speed na chathi mbola kila kingi otondu ni nasia tosisia maiya maitu leka Naivasha leka Nakuru mundu ulawai leka Nakuru mwaka wa 10 ya ngilile kuyubika ngilile na 10 ka ngilile na 15 peke bathukanio kinene muno kulando makina ne kwali kile kiwu na mundu ukai example nzio muno leka Nakuru ka leka Naivasha uona metemwe ebyate mete kegwone lakini metesu na mwe yomie na yomete mati nyimeoba meo kegwone lakini metesu eya mete kegwone ya mete kondo komu ko ela tuoka twatemanga mete wesaidi ya muthanga no kuwa muno kiwu kiucho ndeke saudio mayane kwesilambucini na echamina kulika mayane ta leka Naivasha ka leka Nakuru na mayangi twinamo ota Victoria ukethia muthangosu wonde wende na kwikata kulinda ila surface uloliku wende wikite hata ulindetwa unyibete kwa kiwu nacho nundu nichoka na nikingi kianzisha umanda chao kondo kongi kumanda kondo kongi ko asuni madinama alatu edeta namo ko ilatu abanda mete na kingi nene nasia ila ya form ila ya kaya so bila itawa canopy tikula kudhanza ana kudhunga kwa mete onela mbua yoka na maloboto maingi alama ito wesaidi ane maolwa speed mayo kilia mudhange alama abalokande yemeno ombola na ndo saidi andino kilia mudhanga mwingi uloto nokua nekana oiba oimayane ka oimbosene sito asante na ni musiaisi yetu enda kuigwa makule maku kana mawoni maku twina mutaalamu wa Wemi Charles mawe aulani Wemi kuma mua county ya Masako tunaelezea yulo agroforestry baloto na bulania mimea ukabulania ona indo miti mundane kwaku no ibikia na ukwati mbeange mawidlo homaku kwithawa memasio na ndi Charles yetu enda umana ila wa bulanilie ni pengine ngedha yako ni ongeleka ngile na itona kuongeleka hata asante kwekole yu chambe ningwenda kwasia nimanya mbulanio neyo nima elatwe kwetie ya omundi ya uni nebinda yekoka nundu kwisila kwamya nimeno elatwe ta diversification ukwati wako iwongelekile na otondo ni naweta bau etinanga ene nima ila mwemi witha wesikanya netha anesi ndi asia ila nabulania siendo sikibathukanio nuka wesethia ona ila mbua nini ndiye maoketha metendie ndi na bata wa utinda jeketwe kiwu lakini kwa uo muono muima wa mbua miono ele miono etatu ni na uhakika kana ngaya matunda na metesu ne kuyana ila tuoka withiane waindo indo yi nitetheka kumana na kilango ketha baamo ndani ndinenga ta withio ona nde uthiko wia withio nza ndwisaithia indo yi chambe ne leumusi ila tueta food security immediate source of protein wina nguku ni waya matumbi ila wendo ya nguku wekwato kitone othenze wina mbuya yeia no kama ketha ni bu wekwata bu kuma indonesio nde otwisikana indosio ndila twitha siamo si ekengoi ni tunenga ibu ola tutumia chao tutumia mo ndani kingi indo yi no mbesa sietele na no thui wisaithia ukakwatwa no bata no twa sokoni ukata no yumia batosu kwou enethitwe ndiona kibathukanio kinene muno na ila naima o kindu kimwe nundu na njisi ndiye mamboka yiyoka lakini nesaithia aye saingi ona ila ungithetie sua neje byuba muno mbokesu yothe ukethia ne affectiwa na nditha na mathinangi lakini ila naikie diversification kana kwanya nima yakwa inethiwe nina ukwati weyo lango na ndiye lila ne kwithwa no sie moloto su ni moloto wailite ona ndo no thuthia mwemi ungi we baote atate
na itumia nema ya kimundi atumiite yetu kwita technology kwisila nzia cia nema cia kimundi aketha no wimi wa mbemba umundi ti la tuna ima mbemba o kitumbulo au kethia mundu wa imaeka ile ya kaitatu na Yesu avomya makunia ile kana atatu na no iye ya wambeu lakini kwina nzia cio mundi ila maybe tukainene yake bindene cha muthenongi wisethia ta muimi ni wamana ni nzia ngiyiba ndona kutumia ekoko la kutema mukao na kuyaleketie mbemba na mboso yake. Asante. Asante. Na ndio yiti uneni ya mawaliu kuma nzeve. Niti uneni ya yuluwa nzeve ya carbon. Yes. Yo ila muemi weather na miti kwake. Ito notede isi hata kukutana na nzeve ya carbon. Asante. Chambe nzeve ya carbon nila nzeve tuweta nzeve nduku idhie tando ila tubeba anza. Nundu tubeba nzeve sunduku ekauma. Na wasisia twitha tuyenda oxygen na oxygen miti netethesya ithie tukakwata nzeve ila ntheu wasisia umundi nundu wa technology na ukwati ne bindo ndo yendete onacio ngale singe bie maleloni tilo nethia ngale no imwe ikesobeta etina masaili umundi second etina wengi ngale siatia ne maleloni na la siende ule kumya shuki etweto carbon na carbon monoxide wisaethia isune nzeve nduku lakini ila tuoka twabanda miti mawethio lulukone maito na kila bandu bonthe wesaithia ne bailie nesa miti ni tethesia katika etwita carbon sequestration ukethia ni atethesia ni akusya nzeve no nduku na ni atutethesia katika kuthesia nzeve kundu wesaithia ila twi mathio lulukone maito otondu tia wa mundu umwe nitawitha ayenda miti kalibu miongo monza eweka kalibu miongo monza nikana akwate nzeve ila ndeu kwa zati tibeba nzeve etendeu mabinda maingi tubeba nzeve etendeu nundu kaingi twikundu kula kusie masoko okunzi yani ona maskulu wesaithi atwenge kuna icho wona posetwe epusyo ya tubande miti na twasisia twina Professor Wangari Maathai uwa champion wa ubanda miti ni waite tusubie mawithiluluko na tuibanda miti kwa wingi na umundi kula kutanangwa mawithiluluko nituonete mausio asu ni kwithitwe kwonzebe nzeo na ona umundi andu be nzia ikia utumika ya kumbania nzebesu na be miti ingi misio muno maybe ya tulile muti wita wa mwangi muti wita wa mwangi ni muti musio muno wa gutethesia kukwata nzebesu ya carbon kwa umundu ulobandite bambu na twasisia umundi pe andu mabandie miti isio nene muno ya bambu wisaidia mathio wethi lulukomone maila na indi ila miti ya bambu ya bandwa palaye kaingi betha bebathithia niu na ketha ni pandu beke thima bambu ndi kusasia akiwo ni tethesia kukwata kiuchu kikale kwebinda yesa muno na idima situ siye mongala. Asante. Kwa uno nzio ukabanda nesilange moya kwa yaku itunona na babu mbingi za ungala kiu kwa ukiuni chago kiuni chago mwe miungene na tembelete wioba abandu kane na ibinda ya El Nino aiba kubinosi na yu abanda mubakane wake wesaidi ya munda yake wanzishokua oka bandite miangia bandite bambu wesu abanda na poko twika kidima wesaidi ya etina munda wake peke dima kitangala na kitwikitwe ni bambu wesu na kitetheti andu ingi nona atui kwa ni muti musio utonotethesia kuchambe kukwata muthanga kusubia kigu na kingi katika kukusya nzeve nduku ni muti musio tuyika kwitwa carbon sequestration na ndwisa hivi hapa uni betha na mzebe mzeo nzebe mbailu na ona wilibo witha wimuyane ni naindie bo wesa hivi ndie ndo bauma beba ilu na muti uzo baza siendo na ni muti uzo baza siendo bingi umundi twasisia miti ituye iso bya siendo yukitethelete o ta itwe ta hardwood lakini wasisia ndi siende muno na technology umundi ta China miyo yo ya nomba ba ibela ba mesa sio ndesi seugwa na bambu isu ndesi bwa industry nde kunonesa onangwa ni seugwa ngina eyu material amoko tiela ma mweso maisogwa ngwa bando tuna mutumio mwana atuye
anawete socks yake almost $10 socks sisi obitu ya bamboo lakini ndatuya ne socks with a comfortable na wiki ite binda yasa etekwa nangika. Asante ayo netubande babu kana miyangi ukamba witone kanona itu tukwate usiosu na ndi twenda umana itu sibaiki nduketetha na mathina challenges isi ni mathina meboko manete na mondini wa wemio waku wa agroforestry na wiki ite hata kukitana na mathina aso na asante chambe otondo twisi mbua yitu ni thitwe ete mbiane ukwe bindesa kuma binda amwe no mbanda ameti na no mbanda amaleu omundani nela na banda leu akwa nduka ndwe saithia mbua ni yetha yenini kou leu moyo ma oela na banda metimwe eyoma ne kwithiwa ndinetha na chao na kiwukia neu kila kingi ningewa ya mowau no kwitha mowau metene kukwata ni mowau indo ni okwatwa ni mowau ku isu ni special challenges siukanetie ona still ni meno ya mbulanio na nduka ndwithia kingi tani mwemi palandu eno bandu banini ndwisa ithia nundu ningwenda kwikia siendo mbingi ni banini na ila effect tukuweta ya competition saingi no itone kuka na sua kundu saidi ya miti mwingasa ndenda kusaba we saidi ya je kuya ya bidi ni sabe muti odikuyo na kwa nenda we saidi no kwata mwana na kuenda we evungia ni bande ku kiuno challenge isu no some of the challenges to the andasio na challenge isu sioka ni kana mundo oibe na nimbo ibetie ku kwisila challenge ne isu ni nukete ngamana nda kuseobya ndawa siakwa osia ndawa isi akithio nitumite ometi yenyewe ka omemengi ya kithio omumeta mubangi ndu isaidi ya mubangi no twita kwa kisungu Mexican marigold kou ilana ethia omubangi webando ningwa na saingi emundane ndikwa gonde nundu ni wuma cia muke ukatethecia kusia tusamutu utu nini tatumu ndandune ukesaithia seinalika mondane kwako kila kingi mba memea ta ngondu ni tumea itwita sodomepo ongoso ngondu kiasi fulani ngaseubya ndawa na ndu isaithia ilangwenda kuthecia taisungwa siakwa kusiana na tumidudu ka yetawa wio kwata citrus plants ka trees ku ilana kuna wio su ojete kabyo oethea na kingitio ni thetie mbuku kundu isaithia nacio mbuku ini ndethecia katika kukwata maumao na kwata maumao metha na ma ucio kundu kutatu chambe ni fertilizer wa mato kwa undikuna ndio solito mwe ndie kia bomboni na nduizo cia kiwo na ndikuna witumika ta fertilizer utumike ingi ta kusia wio tambokane kendo ta strawberry ni na kila kingi ndwisaithia no pesticide no ndola muke mauma cia no asia tusamu kwa sindu isu kila kindu chonthe ni chuka ona challenges chacho ona miti minene no ikekwa na imondo isaithia nundu nditumea ndawa ise sumu no isi akithio saingi nesa kureact ka nesa take action kindu kinabina ka kinakwatwa muno ku ona mitimwe ebikia kuma ilambandete ona mboka ebikia okwanangeka kundu isaithia ni challenge kinethetwo nacho lakini tio twende na umandana na ataalamu ala membe ange witu wisaithia otukumeno na mashirika meke bathukanio wisaithia ni matunenga utayula wailete kwesiana na mathinasu na kila kingi tio mbua tio another challenge twinayo kundu isaithia mbua yitu timbeanu kasa ingi mbua itona uwa mbingi kwebinda yimwe tamwemyula ibandete manana kaila ne ibandete manana maikuno ne lambua na maikwatwa ne mba kwa undu isaithia onangalikwemwe no na asia asante na indi kwa thina uwa kiwu ndi sipenzia mwemi utona kutumia akaketha kiwu ukethia no cha mutethecia akokitana na thinosu wa kiwu asante isu ni la twita kwa kisungu water harvesting kwinzia sike bathukanio umundi cia kuketha kiwu matangi ni mokite tio matangi tatu na mama iyo omesiene asu ni mokite na ninzi anzio okwisila nombani ila takite
ikiwagata tio isha kumbania kiwu ukesaidia kiwu chuchonde nechatungia ne wabamwe na nichekata niche kiwama tangine kwa mundu ulota tona kuwetangiu kuitwita Adam Linus kwinduka sikibadhokanio na makambo nimekibadhokanio bala muimi wailete ukakenza jima kwanona kithimo kila cha ataalamu asuma mangewa ya kwenza matangi kaame Adam Linus nikana makoka makata muimi akenzo jima baya mundane kwake nethangu yujida yeye umujida yese obyekeda yeye umu na me level sikibadhokanio cia umu kwanana na utoni wa muimi kwa ithangu yujuka jikeke wabu yanenza na yikwata kiwu ndwisaithia kiyu thina muthanga na yikiyu kunwa isua nundu nooke akasovia akekela yitawa shade net ukethia kiyu bya muno isua onange nemakia yala ukesaithia nemaye yapa uyitangie na kiala mwene kiende ya kuoso kiwu kitongete buje imane kila kingi ni kusovia malebo kiwu kikibitite na malelo kaingi tuweka kikayikitwanangie malelo maito. Kwa neetwita runoff kwa kisungu kiwu kila muimi palawe aketha atona kwenza lebu na bako chukithelele ayuka osete kilikite lebu ni kwake nikiende ya kuthithia mithanga yitu iyitawa ukethia bela yitawa infiltration ila kwa uwa kiwu kikusa guombola o kilikite muthangani kilikite na ndo saidi ya muthangosu uikoma na chonde kilo bandite nundu lebu wenza wawe muliku tamito mwe pe andu angimenza ona lebu kalibu cia mita ile ukethia nindi kumuno uko kiwu ila chalika kidike kusite kuonde twita seepage ka infiltration kilikite ndi na ndo saidi ya muthangosu uketha we muthithia neu na chabi kamwiso mwemi ula ungi wetina wake nake ayikou ndwisaithia nitela yitawa conveyor belt yabika mwiso iyoswa nungi na ndwisaithia mawithiruliko maitu ni maila kila kingi tio twinze utusilango toto nini twamesi ukesaithia oitwita shallow water pans ukethia no kasilango kanini okenzitwe nela kwa uwa kasilanga kaunoka kwata kiwo asante na ndi Charles elato banda meti thina munene ukamba witu ona icio ni ingi cia Kenya withitwe ne muthwa isi thini wanda wa isu wawe ta cia kwise obisia pe imwetu tona usobia tukokitana na muthwa kana we waithiana na thinosu na wokitanite na gwata asante palani nyemwene ka palani mete pe muthwa mwingi muno na ne bandu bekitune ka muthango mutune na muthango su mutune no kwata wa ne muthwa muno chambe na ebuso yambe ka kila ndona kutabia muimi ila wa manakana kisione chake pena kindu ta muthwa nusio kumana pala kithumbiki kikaumwa yuno ndo mwena kuita kithumbiki wila chaumwa kithacha yitwa byu na kiethela nundu ila kanyinya kamina kumwa kaila twita queen amina kumwa wesaithia kithumbichu kiuka kithele pe andu matesa ndawa isi tawasya ufumigate makambu ni meki pathukanio ndawa isu ni itumika ukethia nisi atumika baya mundani na pe ndawa nzio muno yo kundu kwiki pathukanio ni ndumite isobitwe na miti ya kithio na matukani kwa mwemenayo na ni ndawa mbailu ila kwa endosho na muno tela na thibasho ya Masako be shirika yeye tawa Kenya Forest Service nimedhana ndawesu palamai nimedhana ndawesu lakini yusobetwe no mundu binafsi nanye ine metumite no kethia ni ndawa mbailu muno kwou inonete thinosu wa muthwa na nuke kumina mete yitu muno mundu mote uiba ndo wibika mita itatu kaona kabinda wena ndona mete ya kuyanzisya kuma challenge ni komanete nacho na chambe nasya uiti wambe wa muthwa ne kukua ithumbe kumya ko kithumbe balaki chakeli ndawa isu cia kithio siekuo ukesaithia ni waitumia na itutethesya kumina muthwosu asante ndi twenda kutethia mwemi pengine mwemi wewe angewa ya agroforestry ya mwendesya anu kwenda kwambisya wewe ileta kwambisya twasia charity begins at home na no kwanzisya na kila kinini kibo na omundi ndia mwemi twibindane ya mbua
na twebindani ya mbua tweweta ngawa ya food security no okay oakanzisho na tupoko twake tunini oba umusi etweta kitchen garden esu ninzi emwe okay meti umundi meti twebinda mbua yusio soko tionando mena ibweyo kwa ya mesiene kwa uno sio ombingilone syake akabanda ometie yake thekane ukesaidia ni wa kunika musi wake na kingi ni yasiya na yatethesa kusoga mawethe luluko kila kingi no kubula ni metia matunda kibathukanyo au o kiembe au o avocado au o kitula au o kialu au kisungwa ila wanzisya ombu emwe abande metie 10 ambu lenge abande metie nge 10 o unundu nutona itha atena utoni wa kubanda metengili omwe muthenya omwe kou o andishi ombola molate wa journey of 1,000 steps begin with one single step wendo ibaya muomone kou ni anonginana ni tambiombola ni tambie nesiobika na ende kila kingiti kwamya okula kwema level aisisya ketha ni muimi okitwedia kaingi kitwedia kiitesa wa edio kwa mutui wake ndeme okitwedia kangu ye kitwedia abandete onetha ndena indo esu ninzie mwanya ukwati na ni wakwata muthanga wisaidia muthanga ni wetha we mulumu asante ndi musisi yetu enda kuiwetha wene kulio kana mawoni tumie kwa ilire kenda imwe 5 na ningwithi wa ndisisi ya utumani waku tuiminukililia kilingu kito cha amuka na indi ni watu wale sabara tutaona kuambisia na ndisi kana aimialame mawithu lokone maku itina wakuona wote thekete na moni mambi kana wena kwithi tu imathuthia atona mo mambisi no sio muno Robert kwekulio yu chambe nasia ninithi 20 champion ka ndio kitia muno nzia ya kwa ile mawithu lokomaito na mbe mwene ngambo bandamite na ila nonie miti ya kwa ye kanesa ni wono kiena nzisia ibuyo kibuyo cha miti ye kibathukanyo nina avocado nina masungwa nina ya luisu wangweta ndika apples o matunda me kibathukanyo maembe isusio nde ninokie na introduce na nundu nitwithao na cia maisi andwa na netutembelea na o mesi kuyilenge na mutandao ni wokie o Facebook kana o WhatsApp enokite ngamaelesia na nini training ya ikundi ona emiala meba umawethi lulukone kwa uni mosete ebuso yu na kwa ilia kwa mawethi lulukone make nundu ukethia nziane esu ninonete kibathukanyo kinene muno kisio kitu nikikalile nesa chetha ki green nesa na ila kuua nesa nundu twe munino wa mua mbua nitwikie kukosa mbua yu nundu kila mundu ni upandie mete kwake na nikwekalile nesa kila kingi ni mailetie ukwati na tatosisia ta alama na tuye mabanda mbemba na mboso yeyoka yuni maamisie moka menza mabanda itunda sie kibathukanyo na itunda isu ikayana no maende ena ne maya oya chao ya mbemba na mboso kou inonete faidosu na kila kingi ona kwa mwene tionge ukwato kwati kwisilamitini nongo ngota na angi nimeuka makawemeti nikana makathosi yengi ilaleta wa value addition kundu isaithia noka ni muthemba wa value chain ninde na ucreate uno kukwata kumangale kwe na still withia waindo ilawo ni the chindo yi aimi ni makeo kama kethia kaino neke kwakwa na nina ndo na kuonania kisioni mande ese nemesu kwisila na kila mana somie paumusie ndo inoka anga train kwa mabinda na ndwesa idea aimia ne mathimena nziengi ya ku approach maondo ekela matu ya makuna asante na tuyo bautu ende na kuiwa imi makwata ni kana withie ni mailia ni mayo kwisila kukwatana tutona kwa ilia agroforestry ata kwisila kukwatana ni tunotwa ile agroforestry nundu chambe netukwata masoko meu kaila tuita market for our products nundu ila nethetie nguku mwemi no wethetie nguku na ndu isaithia atia mite 10 netethetie nguku niboka mundu wina order nene
nenda ngukujiana lakini nunye no kiwanewe kana ndina nguku chao ndina ngukujiana kundi kwa mutu wakwa nguku 5 nguku 10 nguku 20 tuike ila itawa pulling resources together twa combine sindu icio nthe tuikwata ila ngukujiana ketha ni matunda mundu no tona itha ena oda ya matunda kundu kandu ithia nitukwate nena nitwitha atwisene ai ni ala tebau ni chao wikite na kwa ni chao nikite ku ila ngwitha ndienda kindu kina nenguka ngwate na ndikwata kwa neweka ni ukangwate kuma kwa aimiangi na twekia na binosu ndwisaithia kisio kitu ni chiana na ketha no mundu ina project kwenda kwika nukumana no kwatiu ainewekela project yake na ni wailia kwake na kila kingi tio twatethania kiukwati na twamino kwata masoko meu na kila kingi no kindu kitu etae bamwe ukesaithia ndosi itu cia na ngwate niyo niende ya kwitha beba mwe ila question nitwende ya kwitha twina ndo na ndo yitu ndineanzisia nundu wa kindu kingi inaitwe nundu anema na ndwisaithia nitwende na uthuthania ona tendo dio soma pandu ba ni weka tukakwatana tika hiyo soma ingi na itu ti dio nde o pandu fulani petu tona kuikwamia ile kosito nange wanema na pengine be mashirika matona itha mabundia cia aimi yulu agroforestry pengine ukethia etha yu aimi ni makwata na ni mutona ku approach andu asu na makamumanizia pe mashirika meke bathukanio na muno ona ndana mbo lika mashirikani ndiambo tungia serikali yitu ya county ya Masako mubea wa mwana nundu ni mokite makaete ma experts ka atwita outreach officers ku mesiene ukesaithia kila kisio kila ward jina chao jina mutaalamu wange wa yanema na nikwatia omwako bena kindu kina mbewe wisaithia nitetha na ila village based organizations like VBOs bala aimi makoka makakwata na makethia sindu sio ketha ni kusomethwa makasomethwa pamwe ni ataalamu ama account kila kingi ketha ni market nimeutethwa ku market product sio kwisila ikundi ni na ketha ni ukwati isi tawa grants ka donor funding sisila ikundini na kila mwemi ndathikwekata ndathikwetethesia na ndwisaithia aetetheka eweka lakini nikike kundi kila kingi tuona mashirika meke bathukanio make mbene ti shirika limwe yitawa BioVision Africa Trust yuni shirika limwe nyemwene ndethekete muno ta mwemi maitu train kwisila kula kwema ofisa mo ametawa ma outreach matembelea andu isione ukethia ni matutethesia katika kwailia ni mayitu ni matunenga ila advice ya ilete na ndwithia ni mayitu ni aila tiona ishirika ta katumane ebo mundita wa Kalro nayo isu ni ishirika ya serikali nene ita wa national government namo wisaithia andu ala mena utuika kana alama research on the maemebu ku ketha ningewa ya midudu ketha ingewa ya amba mithanga ketha ningewa mimea mieu ona mwene maseuva cia mbeu ku ukawithie andu asu onthe mena utuika usu mepau na ni malika isione kuka kutunenga utaalamu ula wailete ku asu ni katika mashirika ala twithitwe twinamo kingi kuwa na makanisa maorganizia na makambuni ta Masako peo kambuni cia kimbene ta yuchumwa kithelu tunaina mawonanio ma uwemi manayo kisione kwa pakatelembo mabangithitwe ni kambuni ita wa Makamithi Makamithi no kambuni ya kimwene lakini ndo osete ebuso yuni kana asomethie ai mionthe ala onthe menda kulikane mani ana akaete makambuni meke bathukanio on the ground nikana ketha mwemie na ekulio kwenda advice ya mbeu nukwenda advice ya ndawe loto no tumia nukwenda ona kusobiwa munda wake ni kiuni makekwika na ndima tongia mubea muno nundu wa ebuso yumo sete nundu wa kwailia na kwisilabu inonete ai mingi muno matethekete ona kwa mwene ni na yobo na ni na bate omete ni na yobo na ni na bate omete kundu saithia kwisila mashirika angi ona kwata muhimi wa kimbene ni natetheka asante na nundu nonda bisie bala witha osembete nendo kulecha osembe ikulo yakwa ya muthia niki to ukamba witu kula kuomo twa ile to kumbatilia wimio wa agroforest asante kitumi cha
kukumbatithia ka kwitikila nimeno ya agroforestry twasisia ukamba witu ni mumu na ile mbeta mbingi si attitude yende atio ngaliko cia mboni ngaliko cia bamua na yemane cia ibeti kula konge kwingi wesaithia ni kumu lakini usiola webo wa diversification ngai ayumba nthi ombie sindu mbingi cikibathukanio kila kibo nini twona ku advice aimi maitu malike utaalamu wa munthi uweta wa soil testing soil testing makambu nimekibathukanio mekwika nimeuthima muthanga kwou ela muthanga uthimwa chambe no kunengai no kutabia muthango ni chao kitebo ni mabina meva alama tebo kingi ni mitika ni chao ni memea jeba ni mboka jeba ni chao utona kubanda bau ukethia ni chekata ni cheka nesa kwou kila ndona kuthuthia aimi maitu twekanena nema elangu tuli na technology chambe ketha ningewoya nema ya mbemba na mboso nasya kwi technology yukite matukune takwinza maima ekakute momekao tumaima tumeta azipit onetha ni nusu eka ukawenze zipit mita foot ile square na foot ile koinde wenza imaje yuko likambemba siana yuko likambemba 5 kona sionde sina ba katikati mbemba 5 na ba katikati wa kila mbemba na mbembe ngi uyuko tonete mboso imwe ka mboso ile kuwe saidi na itina ina sia mboso na we na itina ina sia chao 5 sia mbemba kuwe saidi ya paupe boka ne ba unenga omesa kwa musu nondo bo waku ukalikabu nela kwa uo kabula kanini ke okaka tuikane ke uchuke tuikane ba tuikane ba wasisia engi ngweta ilembeta sie kibathukanio umundi isio isi kibathukanio sisi ndo kibathukanio leitona komea yunasia nye mwene numete ngaleko ya mua pala avocado apple sie kaane samuno makadamia asanti na maiyo still nundo nikodithu wathinga leko sia ketui kukwi na wedia waindo mbambui mbanguku nikuketha wa ndengu mbumbu mwe kou ni manayo tembresi Yesu na ndwe saidia ye kwa nanziela ya elete uithima kuwene vile kwina ubandi wa mba masungwa nundu muthangosu na byubula weku no support memea esuje kiata yekenesa kou kila kiboni twailete kwika elayeta wa muthemba mapping netika manai yoba bekwata bekwa papandwaki na ketha be kindu kiubandwa now still tuikoloni nziasi akumbanya kiwu nikana kiwu kitu sio kengi tukitunge miondani yitu otese nesa kikana kiwu cha mbua kibwa na kiwu cha ndoboi kiwu sio la kieta na ndono na memea ya kuwa ngithia eyeka nesa na sanza muka ukesaidia yende nesa muno kila kingi tikwitikila nema siendo siki bathokani nondo umundi tutuye twetha cia nguku cicioka ketha ni mba itweta birds kanoni tutuye twetha cia nguku cicioka lakini kwi mabata imoki ondo ya nama ya nguku no uo ya mbata aya no uo kwi nganga lakini nganga ndo isaidi ya procedure la wale tete ya kwisela kwa mobea wa Kenya Wildlife Service ukanewa license nondo ina moya ketheka aya kwo itweta ataki ukesaidia mwemi ndana idhi onetha ni mpanoni ndana idhi nguku jiyoka ni waamia ketha no tambui ndeja mbui oila ya ngatu wakalaka bulika nini ai onetha ni mbeu ai amande mbeu tela yokala wisaidia ne yoka ebindwete ilambo isitu wisaidia mbo isitu ni sieda si nene ne siongela lato na siana kwebinda ekube kila kingi tuoka ngewane ya indo titangba ngombe na nitungia inge mubea serikali yitu ya county umundi nimekwikia aimi mbeu kwisila kwa livestock department kou ni manaiti mbeu na makea ukamakea aimi kou na umundi tuiketa tuetele mundu oke ukukulia kawe ngombe ngwikie mbeu aye nongi nanye no sebuso ne ye ngolie yoy obisio witu kama maofisa amekuka kuisione
nimeketha nina ng'ombe Matome nina kwa ng'ombe kwata. siakwa hii siake kamba niendo bindwa nikana nongelangelato nengi weki wambe ya mukuni ya sianga yemaanisha kwa kwata ya jinga inge hu umakulie kao bikio mabisi ni moma livestock umakulie ndona otethe kata neta mwemi asante asante na hindi ni kana tuminukililie no Travis kana we mwemi no gwita miti wina nguko sindu icio ndani nese no thawasya pengine mwemi wenda ukubikia otherwise sindu isu kana wa ukulia kulio hata ona kukwati hata asante kwa mwemi yote uloto naenda kumbikia ukesaidia nitwa yange wayanema yekibathukanio na kingi ndakwata osindu imwe katika iloto na itha yenda tamba miti mbeu yekibathukanio na indo si kibathukanio ni umbikia kwa namba ino 0724 51 9751 ningutungelela noti mwonza ile ina itano imwe kenda mwonza itano imwe ketha tiu numbikia kwa namba ingi 07 38 1942 noti mwonza itatu nana imwe kenda ina ile kwa umwimi ilo kumbikia netuitha tutona kutethania otuo yengewa onetha kindu chu ndina choka nditona kukika oyu ni umunenga ila itawa referral ukesaidia ni wakwata mutaalamu ula wi ulangu wakwa na katetheka knowledge wa ndi monopoly kwa unipenda sa ingi referral ukethia mwimi ni watetheka undu bailete asante mono Robert asante Charles Mawia mwimi kuma muga masako nundu wauka na ututethesya kuelewa muno yulo agroforestry no tona kwika nekano kethio na itu nitweka u mondane itu na indi tukendea kotindanesa asante sana asante na indi museisia ni muvea gugu twabika muthia wa kilungu kitu cha muka wa karatu wa omondi na indi wa katano wa chuma ki twithu wa kilungu ingita ki na tukethi watu inanisia yulo wa mbolea ilo tona kutumia hivi ndani ya kuvanda yikenesa mondani na indi la tuonenia mbolea twinenia mbolea itena sumu mondani kwa kuune tona kwailia muthanga waku kwa wine ndukabitu ni kilungu ingita ki wa katano kuma mondoni wa saili sia kiokoni nyeni tawa Robert Mutuko ni kuendea kotindanesa tiwanesa